Kulandzelana lokungaboni ngaleso linye ke kubo bantwana bakaDlamini bantwana bakaFakutse lapha ke empaka ke eLibhuku. Namhla ke sikhulumisene nendvuna ke yemicuba yakhona ke kuMalindza. Umnumzane Sipho Dlamini lo vedile ukuthi bona ke bayindlunkulu bajuba ukuthi ke lemindeni lemibili nemali etibongo letimbili kufuna ke ihlalisane kulandzela ukuthi batalwa ngumake munye. Nekuthi lo yamhlabathi lo yakakusiwa kaFakutse kumhlabathi ke lwaniketwa make wabo. Bona ke bayamangala ukuthi laba ke bakaFakutse balelani. Batalwa ngumfati munye. Laba bakaNkosi weta nabo la kaFakutse. Bahlala ke bakhula ke laba labadzala bambo wasala ke lo munye nemntwana wasuyafa sokusho umntwana wakhe khona lapha bahleli. So yahamba ke uma kasafile ke umntwana soyakhula sofuna kwakha sebamalela ke laba bomnakabo sithi ke cha phela hlalisanani lapha ngobe abantu abemfati nalo mhlaba lesenubanga awusasiwa kaFakutse ngumhlaba lobe unikwe make wenu uhlala nabantu abakhe awusabayekela kanjalo kwesathi bayeva sesiva ukuthi abevani futhi baphindise lesiva sebayikhuluma emoyeni ayisasiyo yethu leyo ngiyabonga ke mina yethu ngiloko. Umnumzane Malindza Fakutse uthi yena ke akavumelana lokho kulokushiwo ngiyo ke indlunkulu kulandzela ukuthi yena wathi usinomhlabathi akusiwe wamake wabo lo mhlabathi ke wakaFakutse make ke weta kuMalindza ngokuthi ke kutakwenza kuye ke babe wabo umnumzane Fakutse naye ke longasekho ke emhlabeni. Ngoba kaFakutse mina ngingimandla Fakutse lo hlala la khaya ngithi angivumelani naloko lokushiwo indlunkulu leli phepha le order ngiyayiva yona but bakhona labadzala bhuti imidlalo lashiya naye babe la khaya bengicela ukuthi kube khona labadzala bayikhulume lenzaba le nalaba bakaDlamini ngicela ukuthi babe khona laba kubo labadzala labo bhuti Kefas nabo bhuti Chili lebalesithatha wena lalo lengithi mina kusekhaya kubo khona ayi mina angivumelani naloko ngivumelana nokuthi mina lo mhlabathi lona wababe make lana weta ngababe. Fakutse kuvetile ukuthi bayitholile ke court order lethi bona ke bakaFakutse kufuna ke bangabavimbeli bona ke bakaDlamini ukuthi basebenzise wona ke lo mhlaba. Etindzabeni temsakato yeMaswati Channel ngingigeri Carlos nohlahlathwala sisempaka.